Mahara, hea tēnei. Ko kai kaiarahi tēnei. It's a waka that navigates through other worlds. Ahua rite ki te waka o rangi, where Matariki is right at the front, so Matariki would be right up there. On that, why do we celebrate Matariki? Oh, Matariki is part of the maramataka, and during the winter period, around June and July, Matariki will rise up with the sun, and that's an indication of te tohu Māori. Yoi kawe ware ware, other iwi, they celebrate different signs for the new year. You both know about the 9 stars of Matariki and what they signal for the upcoming year, ne? Matariki for hauora? Tupua nuku for kai in the whenua. Tupua rangi for kai from above? Whātea for kai in lakes and rivers. Wātea for kai from the moana? Waipunarangi for the rain. Ururangi for the wind? Whetū kawa mō rātou mā kua ngaroitia kōrero ki te pō. Hiwa i te rangi the star for our hiahia mō te tau e heke mai nei. Tare hiahia ana au ki te tuku yaku hiahia. Me too. Well, ka pai ko te roma. What do you wish for? I want heaps of kai. I want heaps of money. Well, ka te mea nui ki au. It's time to think about our tupuna, and also for us to celebrate being together and to celebrate Matariki. And if I think about what we've spoken about today, Matariki gives us a signal of our pōpō and how we can spend that time together. Ah, e māramana. Can we go get food now? Ka pai, ko tātou tērā. Hoa ki tātou. Matariki tupua nuku tupua rangi, waiti waita waipunarangi. Ko uru rangi ko hiti ka wahi wai te rangi, ko te whānau. 'Whānau Matariki, ko te whānau 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 Matariki, ko te whā